ngathi mina ngamthembisa ukuthi no, it's an appointment, ngizoza yini sizokhuluma. But ngaba nokusaba ukuthi hey, uyi-1 lo muntu kibo kuzoyenzakalani mase siyi-2. Hayi azange ngiye njengoba sekakwata sekalanda abantwana. Okay. So mangibheka I think bekafuna ukuthi sibe sonke. Yeah. Hayi ngempela abaletha abantwana. Hawu mabafika abantwana ngithi hawu benenzani nobabenu yabona. Abantwana bathi hayi sihlalile nobaba, hayi sacoca, wasenzela itiye yabona. Ngithi mina unenzela itiye, athi ya, athi lo ntombazana athi yo mara mama itiye la khona. Hey baba usenzela itiye le Coke. Ithi itiye le Coke, athi ya mama belimnyama, linezinye izinto ezimnyama yabona. Ubaba wathi le tiye siliphuze siliqede. Hayi mama belilibi mani itiye la kababa. Mina ngiliphuzile ngilicedile. Uboy mama ulishiye kanqane. Asho ulo mfana. Ngithi mina hawu athi after wasinika amaviyana. Wathi sidla le amaviyana after le tea. Ngithi mina hawu hey abantwana bathi kithi sokwabo 8 sifuna ukubukela igeneration. Bathi hayi mama vulela ichannel sifuna ukujiva namhlanje. Asifuna ukulala. Ngithi no, kumele nilale kusasa nesikolweni yabona. Kumele bathi hayi mama sifuna ukujiva. Abantwana babe hype man. Bantwana bajive ngalelo langa bajive. Ngabo 9 ngiphume, remember ngicashile ngasekhaya senyolala. Ngiphume mangiceda nje ukuphuma omunye umakhelwana angene asho ukuthi hayi man usipho ubhokile. Iphithiphithi bekayishaya ulokuya le. Yabona khona to khona uhambela la ngakini yabona. Hayi sithi thina hayi ayiwanda yabona. Hayi ngilale. I remember bengiphatha i-Blackberry. I-Blackberry beyiveza i-battery, mayiveza i-red i-battery shuthi iqinile emele ucharge ayisakhala. But on that day ngabo 12 i-Blackberry yakhala, i-battery liloku iqinile. Umama uyangifonela. Buleng buye endlini. Nangu ugel uyahlanza. Asimtholi uyenzani uyachisa. Buye endlini. Hayi vele ngicross sikude. Mangifika umntwana wami ulahla umzimba. Umntwana uyahlanza uyakhala. Ukhala in such a way ukuthi nenyembezi asisaphumi. Uyabona. Hayi sokunomsindo sesime ngenyawo yimi nabo sisi bami nomama. Umfana avuke athi mama. Ngithi athi ile tiye mama siphuzise ubaba yabo. Ngithi tiye mfana athi ya mama ile tiye la kababa elimnyama. Hey man. Inqondo ibuye manje. Yabona ukuthi itiye sibize ambulance. Hayi man umntwana ngiyambona ukuthi hayi umntwana uyaphela manje. Sibize ambulance ifike vele ambulance bangasho ukuthi hayi umntwana akasekho. Athi umfana bana 6 years. Athi mama ugela ushonile and nami ngizoshona. Ngithi no mfana nami ugela akashonanga. Hayi masese lapho kuma paramedics ngithatha ifone ngisendele ubaba ifone. Okay. So manje sorry maybe fika lama paramedics ugel bayamthatha bahamba naye bathi ndathi sigibele silandele. Okay. Bamthatha ngeambulance but bona babamthatha vele bese bambonile ukuthi sekaphelile akasekho. Asifike kuma ambulance ngithathe ifone ngifonela ubaba umntwana ngithi uba yenzeni abantwana bami